Hadin Malayo Banwanra ya kawi kobor jingtip syapang ujaran bat bungut ki pajba bat ki norep ki lapun nak banta banyo ya jingtip ki babania halor jong ujaran ne bokhuit layo bania keren bat katanan agriculture lang baka KVK bat ki norep ki barep nengkong ya ne ujaran habai keren bat uba bayai sya simli ubri manager jong KVK halor ka rukom rep yo bokhuit la ne fago pairam eskulentom kidon arjan kiba kentup yo jaran klau la ne bokhuit ubadai naga longying jong polygonasis kabadai naga ju ka longying jong jingtung jaran bangisyam hari khasi bat jantia hapo jong ne ka longying kidan hadu kumba ar phojaj hari India barok kawai na pedeng jong kine US kolentom bat data recom kidi kiba pau khmat bha latip yu komosido siral na ne ujing bam kenja klau bom dei pat na ka ju ka longying jong ukuba udan Yakarta ke balengkot kumba Henry Pau hadu kendai posngi batla arupan purun kami au sambai jong u hak babun ki karkhana kumma penmi ya ki moida sangkli ki dawai bat kumjuru ban ringap ban penmi ya kangap ka babah udon rahu ya ka rotin bat ka fago pairen ki bayarap banile persya ki babun ki jingpang ki badan hakamet jong ubriu une ujung thong ula aruban penbiang ya ka nitrogen ha ka khandau na ka hau bat kumjuru ban penbiang ya ka phosphorus bat potassium na ka khandau ukring ru yi ki babun ki khnyang ki balong ki parlok jong ujung thong bat une ujung thong ujrong kumba ar la ne laipot yathu ute uba asimli la yathu ru ba une uja jing thong jaran ulong bat uman bha harilum jong gari India khamtam ha ki kenja balong sharing lum ha ki jela syati lamingi jong gari India kum ki jela Meghalaya ki pedeng lum ru la ban pelong kum ki cakarap ki porthong yau ne uja jing thong ki de ha ki ayom perem bat ki ayom liur yathu uba bayasha simli la yathu ru ba ne ujaran ude uja jing thong badan arjaj henre ujaran uba ya yo bha ude ujaran phareng la ne bokhuit kat kum ke jinglum jingtip balapun kre daga krishi vagian kendra East Khasi Hills katanan agriculture but welfare jong gachla Meghalaya habayo bani karan badikong ba phiran nong dhar ibide nong rap jaran bokhuit naga shnong smith yathu badai ki officer naga KVK ki bapan silur ki nong rap banwan sakmat ban rap ya ne ujaran hakaban nengkong gini ki nong rap kilapan pau ya ke jingsngo thamula ban rap ya ujaran namar ulong jingthung basniu bar penjot ya khandau yathu kine ki nong rap habaliyo jing hikai ke babiang bat batai bahasa pau ne ujaran ubadan arjaj ujaran khasi bat ujan pareng kumbala pensngau dai kong ba phiran nong dhar haka jing hikai ke balai dagi KVK bat ka farmer commission lala ban rap bat thung ya ujaran bokhuit ka kong nong dhar kalai thu bamenta ka parthai stat bat ka juk thamai ka state bha kor kom terekam kalong ka jing mentoi ya ki nong rap habayo bani karan badi samla badahun lang walang ibadi scientist ka krishi vagian kendra East Khasi Hills district lai thu bakjuan ra ban rap ya ujaran ka de jinglam nanti jong usri KN Kumar wari chairman jong farmer commission badu director jong horticulture uba DN Kharkrang ki ba maj phang chapang ujaran phareng lane bokhuit kini ki arngot ki officer sarkar kilale ya ka nongmuna bantip kumno ulong em une ujaran bokhuit ban rap ha Meghalaya yathu ine scientist kakerjang jonga kadai ba phiranong dhar ngasong assessment bat ngadai kawaina iban nong kong nong rap yau ni jaran lani baki ong hakatien preng ubakwit te hakajing shisha yau ni jaran hakapor baki officer jong KVK kila penslur yang i ban rap yau ni jaran kila ong yang i bangin rap yau ni jaran kalong ka ke bas ngo thamula namar ni sasnong jong yau ni jaran ni ngim ngo tenat ke namar upen sniu yau jing thong jing tap mar ukta upendu kan uknyot ukni kabam na ujing thong jing tap tekat bayo ni jaran pan namar bau de ujing thong bakham kerpang te ka sarkar kala phaikmat chau ni ujing thong bat ni kum ginong ram nila persang ban rap lengkat ka jing ya trailang chong ka KVK bat ka farmers commission te ha ka baneng kong ngam das ngotu kat nu ni jaran don kata ke jing mentoi henrei habangi yo i pan na kini ki rius na kini ki jing start ki bamenta yo jing te bau new jaran ulong bamentoi bha bayarap ha na ka benta ka kot ka khia bat kham tam bakila ban penlong kum ya utau
jing bam uba kila ban bam kham tam na ka banta kitu kibrio kiba yale sports bat kumjuru kitu kibrio kibadon ya ka jing pang sini bat ru ngilaru ban pendan kam yu ha kitu ki namar uyarab ha ngiti bau leng ba ka jing start science ba menta ngila macam ba ni bakwit uyaram ha ka ban control ya ka blood sugar ru ban yada na ka jing ki jing lang mau ha ki khot met chongi ki briu nang ta uyarap ru ban control ya ka cholesterol ha ka met chongi ki briu ti kat ba ha snong chongi pat man swa ngi jutip ba ujaran klau la ni ukaman bakwit ni jupan dan kampat yu ha ka ba ni ai bam sniang bat ru ngi smuthu ba uni ujaran bakwit klau o jaran klau ru ulong hi ubam toy na ka benta ka kot khia namar ba ladangi ba mi u kham tam ha kini ki por prem tangi sngo ba ka met ka phat ka sting ka pengat poligonisi takkat ba upen mi pada ki sembai ya ka bangila pen dan kam kum ki kenja khao tingi yo sembai u jong u ngila ban khoi u sembai ngila ban yo kita ki khao jong ni bakwit ba ki khat kati nong we u grut ba yo ta grut phila ban pendan kam hak ba phibam ba shpedabum lani ba phila ban teliat pada yo ta u khao phila ban teliat chok powder mo lam nong kenja maida ata te hak ni ke juk ba menta ki beri baro ki long pikir bas pang ka kot khia lani ki long health conscious ba ki ong kati nong we bat wengi langi pas pang kini ki jingpang ki ba kan rei ba ki ba bunjat kham tam le ki jingpang sini diabetes ki jingpang blood pressure kum ter ki doktor barabor hi ki ju mana lani ki ju khang lani ki phakyar ki jong pang mo bakin banum ba mi kita ki jingbam ki ba bun ya kita gluten ki ba bun ya kita kanja balong sini ba kum ter kham tam le bangi lap hi kini kanja kha kum umaida mo ata wadu kubaro tinggi lap itu ki kenja dawai ki bala berkata shishu ya ki jingpang khamtam le bede ke diabetes na jingpang sini bakum ter tidak ladang lap kum kita ki jing uni ude ke jubab u khaw la ni maida jong ni bakwit ulong gluten free baki ong khtin nong we la ni umdani kita ki dawai ki bakta tilala ki nong pang kim yu ashuban bam ya kenja la ni u khaw la ni ya ki ata maida ki la ban bam do ni uni ulong bataimet ba udani ki kenja protein ki ba ramdor ba ki ba khampalat sha bun sha ban ya ki bangi yo ki kenja khaw la ni kenja jor ki we ka protein haka peleng la ni haka dot ka calcium yo khambun bun sha haun na ki na u khaw jong ni u bakwit te ka mat ki bokong sandu ka dei ba ya uni jing thao la ni uni jing thung u bakwit ha protek bro ko hi minta klai tiblon te ka dan ka jing dawa la ni ka demand ka bejur ba ka yo ulong barem dor dang ya compare la ni ngi jor ba ka jing thau mo la long 10 kilo u ata mai dal ni 10 kilo khao uni 10 kilo jong uni u bakwit ula bantam ro shpo do khasan sha ka dor te bali bo ulong shpo do khasan sha ka dor ka de na mar ba ulong ba ko dor barem dor ba nam ta ka kot ka khia ti pandrap yu ni bakwit kam long ka be kadik basup ha na ta kadal hadim jing persang ki jongi mentangi lasam men slori ki nong rap bakin rap yu ni jingtung ilalap ki aki asnem lai snem bangla persang ba uni jingtung ula ban mi bhag ni ki jaka jongi ba ulong basup ba ban rap am ki panti mar rap kei mangi den kam neh ni ke de bantang ban pi khndo penwet ba pum ang ta pring ni pruit nur ka jing jangai na ka we ka nur sha ka we ka nur la ka nur ni siput ni ban pen he than de ban pen than dan pen he than ya ka nur kemut la sap e ke jaka ban la ngi pen than ka kham ya palat yo jingtung bo un he un san ban un man kum bang ni menta tingi bo chin ka we ka nur na ka we ka nur siput ka jing jangai ban ni pen no yo sambai pade ka kum ka jing tan kam sambai la kum num nu ka dei sipo hado khasan kilo na kamentashi akar ke jaka te shwa bangin bet yu sambai kita kinur ngila man penok hendak ka sebo ka bayo sebo put da piyo ka sebo masi ka balap put ba bera kinur larang ye pet ngam kham jelio la kumnu ngin dan kam kumba let's say kumba shi spa kilo nong south spa kilo na kamenta shi akar ke jaka lani shpo do khatan ton hakashi hektar ke jaka te hadir mangila penok ke sebo ni penok sambai bat ni tap yang pada ya yo ki sambai da khando tap ba khnang ba namdan ka jing terkhong palat la namdan ka jing chapu no kisim terin ka tangi aba yu jing thung kham dale ai yo ni jing thung bangi ia kani ka por uni de bangi thung hai banai march akhandai tri jong banai march
But hadin kata bengitung iklem lei iklem ai iklem ai kendo iklem tiu kan bat te uniu jintung udan ka bor ban suppress lani ban khnyat yo kenjakan bat kiwi pat kan bat bala ban mi ban pedunong te ku bangi yang ni iklem lei mentang ke bangi show up ke data bangin pat yo uniu jintung te uniu buckwheat kerpang ka lifespan ju lani ka jingjurang kerta ju ke dei ladang itung ho banai march la kunu kunu tapsan adu kandai posi lalong ban audio along ban od ban show lani ban weng ye kisembai dan sakawi prek ayom kibangin tung hakaju kerkom haupanai Agast September kini ketan kejongi utau kam lengkot kereta kejimi du kan kam tuna kandian lakum nu rupo du new post ni lalapan ot ya utu bangi tung haupanai Agast September Joint Director Beruntungi Initiative Al Kang hi lambat kejing lambat ka Meghalaya Farmers Commission Saki N Kumar dia ini bakal jengi lamenti jang ki beran hut hi bengi la dan ningkong du iki di trial support ki bigi jengi na dang du ini ki trial kri hau ajar arpo sem ajar arpo dia nang tu pada hau sem ajar arpo ina sedang tambah kadan ke kedikawan nak tu kam amfan nang tu cyclone nang tu pat kadan dia kejing thut nomor ba polbo pu sentiu ini ulu ni kami asyo kan nomor ba la Julalo na nakatuka cyclone amfan. Jadi nang tupan ni sedang benda yang kini kasih production nang lihat nak kini protected cultivation kan tambah ni yo sembai ko ban yo sembai tinggi lihat nak protected cultivation hoban August tinggi yo niat nang tu di hau dan you punya hau sem ajar upway ni selia trial yang benai March buat benai Feb di nang tai ka sedang kajing sedang but kajing nujor kajang hi kajing tum kajing jong pernah hau benai March but benai Feb ni iba ka hambiang kajing drap kajang ni yo ni jalan hau benai March nang kajing bi ka hambun kan dia kita hi nang ta dia hau benai August pada ngina yo anak pada nak ni kajing kini kajang yo sembai na seed production dan yo anak pada ben ai kan dia sinang drap pada ketu kini sinang drap na untong mo siap kenam min baca film jenis baca Meghalaya Farmers Commission dan kita joint director jaran klau bangi lap sini mo naik kulmar chu jingmut kata ni jaran klau jungi sini kamlong kiong invasive ni utau ba kan bat uba penjular ba garep karyang uni umde bo kharoi da kisambai da kharoi dik sambai ude da kitu kithit ki jong kiong ki raizo mak tin anong wei takadao yo jaran la phim yo ban phut na du kithit ni jaran klau piteliat hang tu na uwe uthit ba piteliat chpotli pinyo kitan rai chpotli aka ayom gonwan te uni jintung jongi padu buckwheat umde ku jaran klau kta namar uni pinhap tung be tang lagi sambai si samai sambai pla yo lar pikwa ban tung biang pinhap ban pno di sambai te nai kuslai ba pio yo ba pi perkhat ba unong ku jaran klau ban kta ai karep karyang lani kilum ki lum ki chakarep ki jongi te kemau kita iman nang ta shu kayo jong ni kalong ka ba jurba nisha dan leher kepas sedang mentah ke Farmers Commission, Farmers Meghalaya Farmers Empowerment Commission, bukan office jengka ke danang ni apa dan kita percaya ke Sinadmans. Kalau ai kitien ba ya keban sedang mentah, kalau kinong rap jungi kirap mo lami atau sembai, kunu berpenyayu ke Farmers Commission ko ang kala ban kan sim maka kan tit maka ya yo sembai bangi penmi kador balapan ben. Ki kador ka dia bagi laile kan analysis e berkat bakani ka di kador ka ba unong rap unum yap shu lani ulami mo lakun kum nu sanfon reporting kai eng yo bet bandi kilo taw di sembai bateli la hadin habun dala jur ka jing penmi le se ne ngi sadan sa kita ki kabu bangin snai ki processing unit lani kita ki jaka bangin teliat mo ban kala powder ni ban penmi kau lani ban kala dur sendan se ki jingbam ki paper mana uni ngila ban set ki ke ngila ban set ki biscuit ngila ban set ki jingbam ki paper ba te kayo kadang kadon buat kuslai palok norep jongi yang mentah ya bestang ka Farmers Commission kan tiet te lani pikwa ben sembai la diru benang penya jang tung sisu lang biang te kini gidi kimat katu kani spang ubak wheat te lada pidon kinu ki jing artatin let's say ngidan ikot ling kedap bangi 8 mi na ka office jong ka krisi bigan kendra kumnu ban rep yang tau ubak wheat pila benwan ni kendo yang ni pila mencimita ikot ling kedap nan lech Farmers Commission ni kendo iki technical expert hang turu kidan bagi Dr. Lashaihun ila ban pensyai shu ipi in ai taki kot kedap bat ni thu ya ki kumnu kalong kaman adu mentai shibun ki palok norak bujungi ki belar ki bedang ya ida yai dak baru kan kelemat ki ju bat shibun ki jaka umi ba man ba syari boy ruman ba sejente hills ruman ba wa khasi hills ruman ba west khasi hills ruman ba tekani kalong ka iki ka
kubor kubor setengah yang ini bah uni ujung tung bertemai bagi dang setang berpersang man penyiar uman bah kini kerja kau jongi maka ringap baka tung yo bakwit kayak angkat wah kini kalau nggak bakongsan bengin mau tapi jingbo yo ki ngap kau tam bakan penbahaya kini ka ya kini ka lum jong bakwit hendak kaya rapi kiwi jajing tung lu kembang itu bau kingap hi ki penlong yang taka pollination lani ka jingya mo ka jing her ki pui na wei sembah na wei sentia tu bukan rapi kiwi ki jajing tung ro jadi suara te kata ka dei kawai ni kimat ka bakam kongsan na bai dei bai rap ya ni bakwit te usambai bangi yo Farmers Commission kelapan biang kawanra na kita solan na Himachal na Sikkim dulu kawanra te kala ngi mentangi laya penyiar langi lapan mi Kambon multiply ki ngi lapan ong te hakasin ko meningkong hadin bangilan black ka trial bangi penmi usambai na ne po ka farm ko jongi ngi yo ban sam chiki south ligishnong hakani ka East Coast District kidan katukan ingut kinong rap kibaya simbentah kaban rap yaw ni bakwit tingi ai hapo mausek knam kendiat nang ta hapo smith nang ta hapo pasang bat ha post nama lagi bat ha umtong kini di South East nang bagi persang di palok nong rap kijongi bat kata di kesin kebaningkong bat akan di kesnam kesin kebaar ngilala pat bangin persang habun bahaki ngilap nang hajan barokhat ki blok jong ke district East Coast Hills nang ta West Coast Hills South West Coast Hills sha Jaintia Hills wadru siapa ori bohiro ti nang ni syakmat ki parlok norab jungi ki layo I bagi osngo bat ki snat benju tingin selap nang menyo asyo ikni sembai ba bangin rap mo bangin ni persang ti kitu ki barang ki pakwa ban persang tung let's see how ani ayam ke ban wanjong August September pila ban ai kerteng ye kendu ye kitu ki apa ki blok ki jong ka snong jong pi de block office pini kendu ikni kinong tre jong ka atma lani pila ban wan chok office ke jong iro ki badan hapo East Coast Hills pila ban wan ai kerteng lan ngila ban ya kendu ngila ban ya pensya shishu ye kata karu komrap bat ngila ban lesi ban ya sami kita sembai kenapa pinyo ban persang te kani kadi ke jing stang la ban ong yo ni jing tung ni jela jongi ban ada uni ujung tung unman bha kan selong uwe ni ki marrap uba kodor uban penyo nong uban pendabam uban laban penkiu ya kayo ka jong pi ki nong rap te namar ba uni ujung tung dadan kamal lekar pang ula ban mi ke jaka ka bakham la se ke dunas bo laban ong ro te kanum ta ya yo nong rap tendengin hab ban ya pikir ban sim kiai ki katuk ani kimat kumno ba uni ujung tung kumno bangin rap yo bat kumno bo unmi insan